lungoi turchuan kan chan to khi kan phu to ka kan pom hi angai thina ma se chutiang ngo chuan khovel hi akal silawa lungoi lo na in india ram po atuam mek ani voin hi december ni som pahni ania rainbow mizo channel thir tu te chibai vek ule tuntum chu request atam deuh hlaka india ram chunga boina lian tak kalmup muplam hi lo sai ma sapot teang lo nei tu te farmers ho an lungoi thailawa india ram khopui sang sanga protest movement an kalpui mup rangmai ani engwange kumina india rural na sanga monsoon season anaya khan farmers reform bill pathum pudlu ania he bill hi september ni samni pasari khan parliament in apasa atoizong in soi kantumanga he bill hi opposition party ten nasa takin andau dala mase kaltlang pui ani tathawa bill hi chithumin akala pass ani nuwa daudalna nasatak alo chuakta ani hetila hian lok sabha lama september ni somni pasari khan the essential commodities amendment ordinance 2022 pass ani vebok ani parliament in apasi Farmer Produce Trade and Commerce Bill te Farmer Agreement on Price Assurance and Farm Service Bill tele the Essential Commodities Amendment Ordinance 2020 te hi ania tichuan atoizong zelin soila heng dan hnuaya hian thai tharman chu MSP anti mai minimum supported price atela chu thai tharman tlom zoka an thalna dan tur ani hei hi an lungoi lo chan pakhatna ania apanhina chuan an bill pass pakhatna hian state tina agriculture produce market committee APMC act noya state pakhat atangin state danga khalchua turchu state in thuneina anei dona state APMC in han khal theina tur area abituk sak china bak an thlai tharte khal phal ani don lawa market fee le tual chunga aman anmanin anbituk turte state APMC noya khap ani bokani hei wang hian kutna thoktu te chunga an thuneina mangsuala anpua india rama farmer association frank ten andulauti anpuang hal ani apanhina chuan farmers agreement on price assurance and farm service bill hi anilea hedan noya hian farmer te hian an thlai thar chua hi aleitu turnena an khalta mase khal chuale tura an buat saile an khalngal mai phal ani don lawa khal phalna hi conciliation board in emo subdivisional magistrate in emo state a hetilama thunei tu midang in emo phalna an pek phot angai dona hei wang hian lo nei tu ten an thlai tharte an khal chua jungjung thainan thilti masak ngai ha tama wangin mimol mang tak te an tam bok sia dan hi zomvek thai anilo antibok ani apathumna chuan essential commodities amendment ordinance 2020 noya hian essential commodities kanti ni tina kanma mothin thlai thar jinga food items chau huam tir ania agriculture lamatanga product siam chua zongjong stock thaizat limit siam ani boka aman asan dan le anhiam dana zirin stock phalza thi bituk ani don ani hei hi heng bil pathum an pasa asoi andu lote ania bill hi opposition party le farmer ta chau hian andau dalawa tuna BJP sarkar kanti NDA thop tu Shiromani Akali Dal anti Punjab party hunle India National Congress Party dotchia India Rama Party upaber dottu chuan NDA an thlopna an hnukdoka he bill hi an pom thailo ani heng soifia na te hi jagran English in an soifia dan ani Punjab Chief Minister Hovin Delia andulo zialan tirin Punjab patangin mitam tak Manilok Khan an lokala Delia an lungoi lo na lantirin an thuthuap to state tranga hetiang hian malak ani to boka BJP sarkar laka an lungoi lo ti an thuzia ka te an kenga kutna thoktu ten ha taka an tho chua chu an hana phutok mulo turin
Central Sarkar hian India ram economy tlahniam mek chom nun le nan le sum in dailona phukruk nan kan poisa minchu saka ralna tur thlangin harsatna kan tok don ani antia Punjab Chief Minister Amarinder Singh chuan mirathaite rokna lian ber ani atia he bil pathum hnuaia hian kut na thok tu te ta na ham thatna tur chu awma ma se chu ham thatna an siam ve aya na sadai zokin an tan chiat na thlen tu le har satna siam tu atam zoka ram economy atlak niam chuan choi kang le turin farmer te din hun siam that atul zoka tuna chuan an rok zoka ni atia tuna hian an la boi chhomek zel ani Nizan dar somle minute som nivel khan Z News chuan farmers te hian Delhi le Jaipur in Kalpona Kongpui National Highway 48 chu voin December ni som panhi hian an dang pingdon ani ti an puanga he protest hoi hotu te hi Bharat Kisan Union te ania Bharat Kisan Union hruai tu Barbil Rajawal chuan voina Kongpui an dan ba ka hian December ni som palia hian Delhi district collector te office zongjong tuala anlung oilo na lan tirin an thukhom dona heba ka hian BJP leader te in kota an thukhom don bok ani ti Z News hi arhil bok mun rang India ram chunga farmer lo nei tu te zongjong chu local khom vek turin anin som bok Punjab le state thren khat atanga Delhi sit-in protest an nei trumte khan tam tak ania voin hian an tam le zual le don niin an soya an tam ber trum ani an ring ani sarkar lamin he kongpui hi hun rei lo te chung tan pin po apoi thui thai ani ti an hria India ram kongpui poimo berjing ami ania Z News chuan India sarkarin police force sangni chuang kongdan an tumna le a chevela hian Nizan Khan atir lut ngala police te hian kongpui clear an tum don ti an puang boka lo nei tu te thinrim tole police ho hi tharum mangin anin nek boina sadonin an soya hetianga bil thar an du lo zia an lan tirna police in an man te chu chuawek turin an phut boka an chuang nge voin hian an man beltreu zok don hriat anilawa he an program don hian India ram pum anghong dona lo nei tu tam tak chuan an pan khom rui towa Nizan Khan tam tak chu state rang atangin a hu howin an chuka boina lian tak a chuak mai thainin an soi ani Bharat Kisan Union hian India Supreme Court farmer bill hi an dodal thu an theluta sarkarin dodalna nasatak an nei chunga mi pui ngai dan po ngai tualawa apas lui wangin an khingleta ma se Supreme Court in farmer te thu buai siam hi alangai tuari lawa analyst than khat chuan Supreme Court hian parliament ngai tuanon le turin apakir ngein an ring ani thakhat don he boina hi ain mung towa lo nei tu te hi an thin arim tiala an bil pass hi nu kirtir le nge an duwa Punjab hi bufai thar chuak nem state an nia an hruai tu tam tak te chuan India hian aram bung khata minlangai ani chuan bil hi anu kirle turani anti tran towa Punjab hi India sarkar laga independent lo sul khrepto ania news channel lama discussion anaina he boina hian khathil duam lo takha anghong chuak le angti alhom niin an soi bok ani an hoi senjia le lulul zia chu kan hriat nu vek ania Golden Temple an tlom ral rai thangin tran an khoa India sepaiten an kap chim hem mai ani tin tuna an chief minister hi hadurum boka China le India border conflict chungchanga po atrong huain adurum lea Congress party mi kania mase kan prime minister hian China hi ahlawani chuan bang mai ro se tuna hian politics khelnan kamang lawa NDA atrang hian prime minister China laka khur lo tur ron thlang chuak ro kan thlop vekang tin alo soi to bok ani US in thlan thu boilama kan beng lo chileila comment lama zona atam hle maya sarkarna cheltu nisilo democrat lam hian thil anwati thaiom ve tile engting nge tiang hian an chet thai ti zona kha omnol thina
kan video masalama kan soi fianual to a toy thei angin soi hantumila US a khuan state thrang te khuan zale na thui tak an naya anin than dan tura po an state din mun azirin in than kalpui dan tur hi anrel thaya in than na mai ni lo president me po a enroll a thian lo na chin awm trobok ti chuan administration changtu jok po ni se India ram angthawin state tina khuan avain nenan changti na ani chuang lawa state tam taka republican lamin ro rel ma se state tam taka democrat ten ro anrel boka heiwang hian president emo state department point ro anzugrel sakvek hi athiang lo chin awmani chu thukhran lo ni phot se an har satna tam tak khu chu political appointment a ankal na salu tu khu ani ve bokin alanga state tranga judge te state attorney te US Supreme Court sangber skota sa judge te thlengin president appoint ania senate in anpompui angai chawa chuwangin politics thila chuan dan pel silovin dan nuaya anmani nominate to president te party hi an onzoka an theina kongkonga an puizel thin Joe Biden le Nancy Pelosi te pokhan US Supreme Court a Democrat President in Andruat Liberal Judge Pathum Chau an nai to wangin Donald Trump an Judge Atan Ami Coney Barrett a nominate Laivel Khan in thanna lawam tura hian nena kanchangani chuan US Supreme Court Judge ti tam atul don ti an se ni kha dan nuaya President thupo lo dangmak thai tur khopin thunaina an nei sang ani chuwangin antlin na state le Judge anmani ruat nilo telaka har satna antok thina an system khuan tuna thuboya po hian har satna asiam sakpha nin an soi ani ti chuan Trump legal team te chuan Texas in US Supreme Court a thubuai an thlen chu lawsuit thopna ngale chaklutuk ania thubuai hi lain soi hona hearing neivat turin annorani ti Dipok Times chuan an puanga state trang som nia tangin house member ten an thopna an thelut to president Donald Trump point athop aniti an thelut to Grand Old Party House Representative Zain an thopna an thelut to boka state trang atangin attorney general ten an thopna an thelut nual to bok ani heiba ka hian Pennsylvania state house speaker le house majority leader ten an thopna an pelut to bok ani heng ho ba ka hian state som pariatin an state mingin thopna an thelut to boka heiwang hian Supreme Court hian aranglama hearing nei turin legal team ten an normeka Newsmax chuan Trump counsel John Eastman chuan nimin December ni som pakhat zirtobni khan judge tenen video conference call mangin anin biak thu asoya he thil hi engtiang chia serious nge ani ti US Supreme Court chuan a hretoa thubuai hi ngai tu thuai aniang hatia US Supreme Court hian angai tu hun turpo an pon chian thuai abai sei omni in asoibok ani Newsmax nena a hrilzel danin US mipui zawe velin in thanna hi athiang lim tok lo nia an ngaya mipui zawe velin a thatoka an ngai thunga tu zok point nena an channa hi athiang limem ti le adikem ti hi mipuin an hriat hi a lelam tan a thave ve a boina chuak thailaka kan in vena tur pakhat ani atiboka hei hi Republican Party le Democrat Party tan hian a thave ve a thu boi hi soifela chinfelvat hi administration thar atan atul to ani atibok nizan khan Wisconsin a in thanna athil fello nia soi omchung changa Senate le State Board of Election Committee ten joint hearing anneya anthu chuak hi hriat man aniri lawa nizana vek khan Arizona State Supreme Court chuan Republican Party te lawsuit thelu anhnola wangin Arizona Grand Old Party te chuan US Supreme Court a naktuk lama thu boi hi anron thlen belle don aniti an state chanchin bulian ten an puanga poweli khan US Supreme Court aron thlen pui don aniti kha kan video masalama khan kan soito boka
Georgia lampo hian an ron thlen ve tho mai theinin Atlanta Journal chuan an puanga ma se thu ala chiang lo niin an soibok ani ti chuan US Supreme Court a khom puite naw an mangdon ani deuh ber ome Trump legal team hroi tu pa le Senator dele Judge te machon tura an matheber attorney Rudy Giuliani point nimin lama khan COVID-19 avei chu adam to ti Twitter lama aron seya malam panin zirtop ni atrang hian kan kalle thei to done atia Jenna Elisero alaron tel thei ri don lo niin alang tes an neya hri ala om niin an seya ma se symptom engma anei lo thung ani po aron dam le thuayanga Biden le Democrat tele Trump le GOP te in baina hi amor anbok vedon nai toin arin oma dan ma adik lo jok le adik jok hi ti chian thuai atul to in alanga ramdang ten an soiselna omtran meka France President Emmanuel Macron lain an boirelu tukhi harsatna omtran mek to ni atia atu jok jok point ne na changdon se thu boy hi remfela thil fin fia jungjung ani atul toa security lamthila bo US hi ahim lo thaimek to niin Secretary of State Mike Pompeo chuan asoibok ani hetila hian senior intelligence officer loni to thin London Center for Policy Research President Tony Shaffer chuan special counsel dina Democratic Party candidate Joe Biden fapa Hunter Biden thu boy kha chui chian vat athat thu alo soi ve mek boka kha sum don na kha Ukraine le China tenen inzomna lian tak aom nia a hriat thu asoya London Center chuan an website lama antar langa tuna mainstream media te President elect Joe Biden thleng hian akangkai vek niin an hriat thu asoibok China atanga sum andon zongjong po chui chua harsalo taktur ania US in angai that lathi thilmak tak ani atibok Putram pachuan nizan dar ni le ministrom nivel khan Twitter lama US Supreme Court hian an finna ropui takle an hoisen na hi an lan tir ani chuan America mi puiten nena kan changdon ani he thu boy hi history atan po thilpoi mo tak ania ti chuan kan in thandan kalphung hian mi te za akai le theidon ani atia Fox Business in Lodop's Tonight program an bo saya forensic analysis ta chu thuru ka da bau antuma mipuin an hriat an hlawani tin an puanga Twitter a he video clip toy te hi da ania Twitter lamin thudik lawani tin an lo mak ngalbok US mainstream media zinga viewer nga berle lianber Fox News hi tuntrum in thlan thu boya hian trumthum velai thudik lo puanga Twitter hian an chhuat to ani ole tuntrumatan chuan kan du tok le phot anga subscriber te atangin India farmer so lungoi lo na lam hi request kan don nema wangin kan han soi thui deuh hlek ani kan video milo thir saka wangin kan loma US in thlan thu thar nen ronlet le thuai kan tum don nia thir tu zongjong te tuk chuanom vek ule